Saturday. Bloopers. It's Thursday ngayon, November 17 and last na gabi ng kapatid ko dito sa Netherlands. So, sa last dinner niya sa amin, kasama kami, magluluto tayo ng steak. So, first time kong magluto ng steak dito na steak talaga ba? Char. So, try natin. Chinek ko na kanina sa Google kung ilang minutes kung medium rare ba yung lutuin na steak. So, magligpit-tigpit muna ako dito, no? Yung may load pa kasi, unload ko pa yung mga pinuhugasan yan. Tapos, ko yan dito. Kasi, ipuli day. Ipapalit ko yan dito. Tapos, kailangan kong hugasan yan. Ito din. Kailangan kong hugasan. Si Ana natutulog pa. Pero, magigising na din yan. So, while natutulog pa si Ana, muna tayo, maglinis. Busy na among nagluto. Nagtrabaho ba? Ow! Hi! Nagisapot na kakagising lang niya. At your face! Ana. Dali ba, maglablab sa tabi. Sige na, dali na mama. Dili na magkway-kway. Nagstoryar maming auntie ka dali. Selosa kasi to guys. Selosa. Yan, nag-uusap kami ng auntie niya. Ayaw niya. Ayaw mo ng camera? No camera? Okay, no camera. Sige guys. Yan siya involved siya guys. Sige na, papas ka rin gusto. Wala pa tayo minuto. Luto mushroom yung auntie. Kaya ka. Siya lang na yun. Go. Anna, help This Mama. is Auntie's last dinner with us. Anna, help Mama. Help. Anna, help Mama. Anna, help Mama. Anna, help Mama. Okay. Bona. We are Bona. And the champions for Papa and Mama and Auntie. We are all champions. Gusto na lutaan ni Ay? You want to do it? Well, then what will you then? What will you do then? Dili mag-buy og maayo kay si Mama is cooking. Kuya soup ata? Kuya biscuit ata? Or then what will you? Lufa ba Mama? Lufa ba Mama? Yeah, may dali. Lufa ba? Dad, Opa? O kumaka? Okay, go. O kumaka. Mama Chris. Atong steak wapay kuan. Soap o pepper. Kung taga-lasot-suan. Ay, ginoo ko. Saan na magluto ka, dili? Bye. Oh yeah. Aya here? I pick. The big Aya? Yeah. No, not the big Aya. Small Aya. This is small Aya. Open anything else, except this one, Yeah. Only this one, okay? This one. Okay. Say hi, guys. Sabi, hi, guys. Oh gosh. Naulian na. Lago talaga siya na ako diha. Nagselos na lagi today. Ali, be. Mama's gonna start cooking. Usap tang urasa ni mo man. So, inuna ko muna tong mushroom. Tapos yung beans ni Ruth. And gagawa din ako ng sauce. Kasi yung steak naman madali lang. Tapos lang ako, fries. Yun lang yung aming partner sa aming steak. Irritable kasi si Ana. Hindi ako makapag-concentrate pag iyak siya ng iyak ba. Let's put 250 ml. Yung sauce ko, kasi wala na akong time gumawa ng sariling sauce, ito na lang yung Knorr na na mushroom sauce tsaka paper rome sauce.
So, pepper sauce. Ito siya. So, ang pagbasa po ng nor dito is knor. May ano pa pala ako dito, asparagus. So, minsan po akong bumibili ng asparagus dito na especially yung green. Kasi yung uso dito yung asparagus na puti. Pero mas gusto ko kasi yung asparagus na na green ba. So, ito minsan lang ako, tonight lang kasi special naman yung ating dinner. Kasi nga, last dinner ng aking kapatid with us. Pasensya na kayo sa ingay ng aming hood. And then, ito yung ating beef. That's the last, ha? Wala na tayo ice ko, ha? Pati yung side. I-ready ko na lang, tabingi kayo. I-ready ko na lang yung french fries. So, ito yung aming fries. So, malaki siya. Mag-ano tayo, mag-separate tayo. Ayan na yung ating steak. Ito din. Dito na syrup. Grabe, irritable si Ana, pero ngayon okay na. Kasi dito na yung papa niya. Ang hirap talaga magluto pag irritable yung anak ba. Yan na. May nag-pop na. Clingy sa papa. So, ito na yung dinner namin, guys. Fries, steak, mushroom sauce. Wala na yung pepper sauce. Tapos ito, mushroom tsaka Kung ano yung dinner? mushroom tsaka asparagus. So, kain na kami. Patuloy ko na lang yung vlog, no? Kasi nga si Ana, later na lang baka si Ana is irritable. Smile lang tayo. Ana, smile. Lachen? She's not crying, that's already something. Anna, daar Kain zitten, mo na papa kami. fiets pakken. Ali, mama, baby. Kom eens, mama, hier zitten, hoor. Kom maar. Wil je een bordje? Was je Anna? Ja, oké. Bordje? Frietje? Maar papa een frietje maken, ja? Frietje maken, papa even doen. Ana, ben sa lipa. Kung ano for the plain daw. But Earplugs? Dutch. yeah, oh. Snoopje? Ja. Allemaal snoepjes. Ano man? Snoepje, dat is lekker. Dus dit is typical Dutch. Oh, kuan like Peppermint. Ah, mint. mentos. Oh, mint nga. Anna! Katong bubble gum na ilan po to rin natin ni Peter ba? En Kuan. ja. May binigay si Biyenan sa kapatid ko, guys. Chewing gum. She has to bring a lot of chocolate in her bag. Oh. Wat is Anna nou? Kijk eens nou. Anna, chocolade eten? Ja, dan eet ze die chocolade vanaf. Is lekker? Zelfs met die oliebol met die chocolade. Oliebol, dan pak ze eerst chocolade eraf, Ja. dan poedersuiker en dan eindelijk een paar happen van de oliebol. Nee, die is ook niet, She hè? was licking the sugar. Heb je al dankjewel gezegd tegen opa? Dank je, opa. Dankjewel Ja, opa. doet een meisje van oma. Heb je al een kusje gegeven naar opa? Ja, opa een kusje. Is het klaar een kusje? En oma. Oma ook? Oma Oma ook ook. een kusje? Oma ook kusje. Ja. Dus kun je drinken. Ben ik Ja, ze is al bezig. Ja. Yeah, I'm making the coffee. Oma koffie. Oma koffie geven. Lekker, is dat lekker? You eat the cookie too. Kuan mo good like my hands are cold. So You eat the cookie too, not only the chocolate lang. Kaya mga introvert pa, maglisod og maglisod ako sa isulti. 2, 3. In de maneschijn,
klom ik door het venster naar het raamkozijn. En je raadt het niet, en je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet een duizendpoot die schoenen poetsen is. En dat is 1. En dat is 2. En dat is dikke tante Kate. En dat is 5. En dat is kom. En dat is Dat is mooi. Kusje, oma, kusje. Yes, mooi. Yung kanta nilang hindi ko alam. Mga ilang araw na siya tinuturuan ng lola niya yan. So, na ano na niya, na-pick up na niya ba? Ang cute. Opa doen? Nee. Oma doen? Oma doen? Oma, ja trouwens. Is oma's meisje. Anna. Vanavond oma's meisje. Ben je oma's meisje? Anna, opa Anna pakken. Opa Anna pakken? Ja, pakken! Kom je pakken! Ja, ik kom je pakken. Als je de bol raakt, kom ik je niet pakken. Wacht maar. Mama pakken, mama pakken. Opa pakken, opa pakken, opa pakken. Kom eens pakken. Wacht Opa maar. pakken. Opa Anna pakken. Je komt jou pakken. Wacht maar. Hier, hij. She's zwaar. Hier. Hier. Kom hier. Say goodbye to auntie now. Sa'yo, ba tawag mo aday? Bye-bye. Kusya auntie, kusya auntie. Shit. Oh, kisya de, kisya de mo de. Kusya, no king care? No king care? Again. Wa na, magduwa na sa. I took it down. Nakiguwa. Play like that. 1, 2. Watch out, Anna. Just watch with your head. Yeah. Putangi lang og unlan day. They always do that to them. Yeah, but still. Ja. No, but I mean, yeah. Yeah. She always comes here. Een, 2. 1, 2. Sina, kusya kayo na, auntie. Bye, baby. Bye-bye. Bye-bye, auntie. Kusya, knuffel, auntie, knuffel. Iiyak na Bye-bye. yan, auntie. Bye-bye. Iiyak na yan. Then she will wipe her gun. She will... Good night, auntie. Sama, good night, auntie. Duy, auntie. Bye-bye. Bye-bye. Opa. Opa is ready. Yeah, good day. Kom maar. Ha? Lagi, idea. mangita na ni Ugma. Een grotere hebben. Ja. Good night na, good night, Sema. Doei, guys. Gaat snel zat. Bye, guys. Tanden poetsen? Sema, Anna doen? bye, guys. Papa helpen? Magdud pa siya, matutulog na si Wat Anna Ana. doen dan? Good night daw, ingon si Ana. Good night. Sama, good night. Zeg doei doei. Slaap lekker. Doei. Linisan pa si Ana.